Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Busa, midali sila sa pag-adto og hikaplagan nila si Maria og si Jose, og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Og ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinomdom si Maria niining tanan og namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Og namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka-ikawalo kaadlaw nga mauna naihimo sa seremonyas sa pagtuli sa bata, ginganlan siyag Jesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kitang tanan, mga igsuon, pulos ta binuhat sa Ginoo. Mutuo mo o dili? Si Maria, binuhat ba siya sa Ginoo? Binuhat. Nya ngano man nga si Maria nahimo mang inahan sa Ginoo, nga binuhat raman unta siya sa Ginoo. Sa may tubag. Hindi mo siyang inahan. Wa mo itubag. Wa sag ko'y tubag. Okay, ang kitang tanan binuhat ko tas Ginoo. Ang Ginoo wa goy sinugdan o way katapusan. Nya ngano man hinuon nga si Maria nahimo naman hinuong inahan sa Ginoo. Nga nagsigi magani siya ingon sulugoon ako sa Ginoo. Nya nahimo na noong inahan sa Ginoo. Ang tubag ani nga ang Ginoo may nagbuot nga mahimo siyang anak ni Maria, magbuot di ay ta. Mo na pag ingos mga bata, buot day mo. Na ako maning pagbuot. Tungod kay ang Ginoo makahimo siya bisan unsay gusto niya. Mo nang why imposible sa Ginoo. Pwede siyang mahimong inahan, pwede sa siyang mahimong amahan, pwede sa siyang mahimong anak. Siya kabuot. Muna nga si Maria nahimong inahan sa Dios tungod kay sa tanang tao sa kalibutan. Siya gyud maoy number 1 nga wa gyud maghimog iyang kaugalingong kabubuton. Dili ba ka maong magbuot-buot. Ang iya ra gyung gusto matuman ang pagbuot sa Ginoo. Mao na nga nahimog siyang inahan sa Ginoo kay musunod man siya unsay gusto sa Ginoo. Be kamo kuno be, himuon mong anak sa Ginoo, sugot mo. Ano anak? Himuon mong inahan sa Ginoo, sugot mo. Kinsay mo sugot din nga himuong inahan sa Ginoo, taas ang kabot. Oh, maunang di kita mahimong. Kay di man ta mo sugot. Usbon ako. Kinsa dinhi ang gustong mahimong inahan sa Ginoo, taas ang kamot. Unsam day gusto ninyo? Mahimo mong anak sa Ginoo. Gihisgutan sa nasa itong ikaduhang pagbasa, dili na mo ron mga ulipon, mga anak na mo sa Ginoo. Kinsa man dinhi ang gustong mahimong anak sa Ginoo. Tas kamot. Arang-arang kay ana. Na pag mga yawanon kayo, di gyud mo isas kamot. No? Giingon diri sa unang pagbasa.
panalanginan kamo sa kaluoy sa Ginoo ug himuon mo niyang mabungahon, malinawon. Kinsa dinhi ang gustong panalanginan sa Ginoo? Taas ang kamot. Oh, nahurot-hurot nagpataas. Mauna, kita manggod mga mapahimuslanon. Magsigi lang kitag pangayo sa panalangin sa Ginoo, siging pangayo sa panalangin sa Ginoo, pero suguo na kita sa Ginoo, di msugot. Liwat gid mo sa inyong mga anak. Kanang inyong mga anak ba, sig pangayo kwarta, sugua, asa mo sugot? Pating ignaw, gahi pas dukot. Liwat Diyos mga sakristan, andito joke. Buotan ganito sa sakristan din eh. Ambot, asa sila naliwat. Kaya bang, may lang mangayo, pero di magpasugo. Naapil na rabara ron sa atong mga kawan, nasa atong mga kompanya, anang mga trabahoan, mga problema ang mga employer, oy. Kaya kusog kay mo demand o kanang mga bayad, kinahanglan gyud minimum unya unsay mga rate diya nga angay niya maogi pangayoon hastang overtime ma-extend lang og 30 minutos mangayo dayog overtime masuko gyud og dili tagaag overtime nya samtang nagtrabaho siging text hapit upat ka oras ang iyang gispend sa siging text tibok adlaw nya di gyud mangayo og minusi lang tong akong sweldo ha og upat ka oras kay nag-text ra ko ana day niingon ana nga minusi to akong itotal tanawa ri tanan ako mga text messages ang akong pag-email ang akong pag-Facebook ang akong pag-upload sa akong mga selfie i-minus lang to sa akong sweldo ma'am kay na minusan man tong akong oras ato nainingon ana pero ayaw tagaig overtime suko dayon makaron ato na ning sugdan karong tuiga 2021 ang una natong buhaton kinahanglan nga di na ta magbuot-buot ayaw pagbuot-buot og pakolor sa imong buhok ayaw pagbuot-buot og larot og kiskis ana imong kilay ayaw pagbuot-buot og pariban-riban ana imong buhok ayaw pagbuot-buot og paputi-puti anang imong lagom nga naong ayaw pagbuot-buot diha og pa inom-inom anang pills aron di lang ka mamabdos ayaw pagbuot-buot nga magpalaygit ayaw pagbuot-buot nga mag-abortion ayaw pagbuot-buot nga magdugdog na mo babae og lalaki bisag wapay kasal kay di na pwede labaw na sa pare ayaw mo pagbuot-buot nga magsige mog paris-paris laki og laki babae og babae di na ta magbuot-buot ana no ayaw mo pagbuot-buot og sa pamilain pangangkon anang mga yuta sig pangangkon anang yuta hinimo ra ba nas Ginoo ang yuta ay mo pangangkon anang mga tubig kana mga tuburan kay ngano man i-share na kay hinimo nas Ginoo labaw tanan ay mo pangangkon anang dagat kay hinimo nas Ginoo hasta tubig koralon nga way batasan kinsa man so naga tubig sa dagat mahimong private property diakaw sa ako ni experience gini nako ha langoy-langoy ko ba kanang tanaw-tanaw na mga isda nga magdagandagan manlupa langoy-langoy isda ba nahiga isda atong maong beach class man to nga beach pero dito mi sa dili class kay mahal magbayad dito atong class nga kuan langoy-langoy na ko ngadto nya na may gibabag nga kanang mga styro ba suong sa ko dito anak ko suong ko sus gipituhan ko sa guard dito dapat ana angop nako balik gabit-bit ra bag shotgun ko patay ko kay kadto ko nung tubiga private na kuno to nya maura mang dagata parat-parat ra bang yapon ito ngano naman ning na private naman ning niya gikuralan na to ana PC og kanang nang styro sobra anak ita pagbuot-buot nga nangangko na tas kalibutan mura nagkitay amahan kitay tag-iyas kalibutan to the point nga naguba ang kalibutan gisudlan pagitaning COVID musumad na lang ta COVID lang gyapon
Nanarba kuno ikaduha nga mas kusog pa ning COVID. Kay di na madag tap-tap. Makakita lang ka, patay na ka. Mauna karon, sugod karon, maglasis na tangtanan. Kay ang iyang radiation perting kusuga, makakita lang ka, patay ka. Mauna, bantay mo karon 2021, wa na'y makaabot na tog 2022. Karon ba pa mag-ilong nawa, sunod bata na, maginagakay na tangtanan ani. Nya mahadlok na tang magtinanaway og mo na ning panahon na nga wa nay kapuslanan kanang inyong pag-short og mukbo. Wa nay mo tan-aw ninyo. Kay ang makakita ni ana mamatay sa kaibog. Apil ng pari. Oy, ayaw oy, di na magsig pangangkon oy. Si Maria wa mangangkod, sulugoon ako sa Dios. Mauna nga naangkon niya ang kinatas ang ranggo isip inahan sa Dios, rayna sa langit ug sa yuta. Tungod sa iyang pagpaubos, naangkon niya ang taas kaayong panalangin sa Dios. Nangandoy ta nga mahunong ning pandemic, nangandoy ta nga mo hunong na ning kagubot karos kalibutan. Hala, magpaubos na tangtanan. Kamong mga asawa, pagpaubos na mo sa inyong bana. Nya pagkuntis mo mga bana, kamo sa mga bana, paubos pod mo sa inyong asawa. Ambot, ugsaon na ninyo. Ang asawa man be, aron ang asawa magpaubos sa bana. Ang asawa man. Ambot lang ninyo. Ano ako may inyong tutukan, nga umang ko'y asawa. Kinahanglan ang asawa, dili na mo diktar sa bana unsay buhaton. Mangutana na siya dong, unsay akong buhaton. Ana, B. Ano na yung tawag-tawag? B, bitukon ka. Wala na sila yung mga B, nasa na sila yung sa tanang ubang mutubag nga ka na, kasal ba? May ibog biya sa kong, ewa man ko'y gitawag-tawag og B. Ako na lang tingin itong hungungang Madrid, B. Yung ating Madrid, ang paruson, tanong ka ng pariya ka. Kaning mga B, mga lab, mga langga, inana ba? Ano ninyo? Langga, unsay akong buhaton. Ya, paglungag dito langga, niya iguman, panglaba niya ha. Ana, niya human panilhig, panglimpyon siya. Niya, ikaw langga, isa, matog ko. Isa, sige langga, take care. Ana, kanay buhata. Sige langga, kaon sa kuha. Asa man di ka langga, sayo man kanikaon siya. Muadto pa ko sa akong kabit niya. Ay, take good care. Niya iniglakaw, enjoy. Ana ka. Niya mo ana mo, mga asawa. Kamu sugod gani mo supak-supak, adi mo liwat ni Maria. Ayaw gyud. Ayaw supak-supak, sunod. Nya kamo mga bana, unsaon sa inyo pagpaubos inyong asawa? Ibaw mo. Oh, ako sa inyong tutukan. May magnakoy asawa. Kay kamo man maoy gitawag og haligis pamilya, moy lig-on dias pamilya. Kinahanglan nga lig-on mo baruganan. Unsa may inyong baruganan? Sa may lig-on nga baruganan. Nga hangtod sa kamatayon imo gyud kong bana. Hangtod sa kamatayon di gyud ti kailisan, dili sad punan. Hangtod sa kamatayon dili gyud ti kaatrasan, ako gyud kang sikitan. Kay kani mga bana mura ba ni kusog kay mo distansya sa asawa? Bisag maglakaw mo unag lakaw. Kadaghan akong nasundan, mga asawa nagkugos pas bata, gada pa diris bag, ang bana lakaw ngadtog sirit. Muingon ang asawa, dong huwat-huwat sa dong, ya sa nimo diha, oy pas diha. Mao na mga bana, mga buangon na sila. Mayra gyud wa ko na bana no. Kay nabana pa ko di na nako buhaton oy. Di jud nako kuyugan akong asawa. Anong biya-biyaan pa mo na ay nalang nagkuyugi. O gusto ka mo kuyog, alalay na.
imo maginangkop tang kamot ana katong uyab pa mo karon na noong 70 na inyong edad angay ana gyud mukupot kag maayo kay matumba na lang taw nagpatag. Uy, ini katiguang na hilasa naman ang magkupot-kupot hinoon. So kamo mga bana, inyo nang katungod ang pagsikit sa inyong asawa, labi mag-anam na mong kaguwang sikiti nagmaayo kay hapit na matapos. Ug ikaw sad hapit na sad ka matapos. Daginuton na lang kaayo ang inyong panahon. Ana, nya kamo ron din mga gulang-gulang na sige pa mog sikit-sikit. Sige pa mog tapad og igda. Di na no. Oy, maglain na. Ari lang ko dere. Ari ko kusina igday. Ari des korto. Dia kamo lang dia ari ko kusina. Sumol na kay mugnaw. Limaho na mo diyang inununan. Okay, di na sa din taon ka panutbras kay unsa pa may toothbrushan nga wa na sa ngipon. Pero ayaw pag inaana, pagsikit mo maayo. Lahi man tagod kay di na mo musikit. Ang gusto ra bas Ginoo musikit yun kay dili na mo duha, usa na lang mo. Ako lang ning gisgutan kay usahay di takatuman sa atong mga katungdanan nga gihatag sa Ginoo tungod kay ang garbo manggod mo ay mohari nato ang garbo ba sama sa nako pare ako man din higabuot dinhi sa parokya sud sa higayon nga gi-assign pa kus obispo awa gyoy makalabaw nako dinhi maingon ko nya sama ka sige biya dia naon ako mabuhi ra ko gwa mo naon ako kana pay wa koy bahinanas kolekta. Pero di unta na mo'y akong hunahunahon. Nga kung tang hunahunahon yun nga, intak yun ang tanan. O, mubiya ka, basta welcome ka gid nako. Mubiya ka, saon nako. Basta intak yun, abli ginadihang pultahan para di mo. Mao na akong magpaubos ba? Nga sa Kristan, akong alagaran, pakanon yun kay, mao ra man sa nailang anhion in town sa simbahan. Na magkakaon sa gid ba ay niagi ko sa kuana inaana ba mo lagad og jutay nya kaog daghan isuod pag bulsa ang uban nagmalipat mao man kalipay ko nato batan-on pa ta di ba ang batan-on ba nya nganong mag-uol bang kuana nga niagi naman kuana wala pa yun kaya na sila so mo da ang resulta di ay kung kita magpuyo na nga masinugtanon sa Ginoo na ay kalinaw, na ay kalipay, na ay kahiusa ug labaw sa tanan naa ang gahom sa Ginoo mulihok dinhi kanato kay panalanginan kita sa Dios. Unsa gitoy tubag nato sa Salmo? Bendicionan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Kana. Wa man mo tingog. Oy choir, unsa man toy tubag? Bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Wala, langit na mo. Pwede na malusno ang choir lock, no? So, bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Kinsa may kaluyan sa Dios? Ang mapahitason o ang mapaubsanon? Ang mapaubsanon. Kaluyan gina sa Dios. Muna mo ingon jud si Kristo. Ingon si Kristo ba sa iyang mga apostoles, unsay gibuhat ninyo sa labing ubos? Mao ginagibuhat ninyo nako og ang tingog sa mga kabus og mga ubos ako gyung patalinghugan. Mo na si Maria nagpaubos magmaayo gikaluy-an sa Dios ug gihimo siyang labaw sa tanan ug tungod niya nang iyang titulo nga inahan sa Dios kitang tanan nabulahan kay nahimo sadtang mga anak sa Dios, anak ni Maria. Ang ato na lang rong kuwang no ang pagsunod na lang ni Maria. So 2021 is a very promising year. Mao ni ang atong 500 years sa atong pagka-Kristiyano dinhi sa Pilipinas ug mao sad ni ang tuig nga sugdan sa Ginoo pag-usab ang dagan sa atong kinabuhi. Naman sila gitawag og new normal. Karon new normal naman kuno taron. Nakadungog na mo ng word new normal. Tanawa, ang gustos Ginoo karong tuiga mahimo gid tang abnormal. Unsa man ang abnormal? Dili lang na new normal, pero abnormal, sobra sa normal.
Kana bang ang imong paghigugma sobra sa normal nga paghigugma kay bisan ang kaaway imo namang higugmaon. Ang imong pagpanghatag sobra sa normal kay bisan pa ang tanan nga naa nimo imo namang ihatag. Ang imong pag-atiman sa imong balay sobra sa normal kay kadtong mga way balay imo namang papuy-on sa imong balay. Ang sugo sa Ginoo makapahimo natong abnormal, beyond normal. Ang meaning ng abnormal or more than normal. Mo na say abnormal. Ang ako sang pagkapari mahimo sang abnormal. Kay sa una, ako ra may gapuyo sa kwarto karon iipon na nako ang madre. Na. Pero adto sa kospikas po ya, di joke lang. Di na mahimo kay abnormal naman sa nang ilang kinabuhi. Ako sad abnormal, solo ba, solo. Abnormal biyan imong kinabuhi. Laki ka, nya di ka mohikap og babae, abnormal. Nya babae ang madre, di mohikap sa laki nga pare, abnormal. Pero ang kinabuhi sa langit, abnormal. Nganuman, kay didto ang tanan managsuon. Ang tanan way sala, ang tanan sulugoon og anak sa Dios. Di ba abnormal? Hala, mag-practice tag puyo og langit. Niini karong tuig 2021 kinahanglan kitang tanan mahimong abnormal. Liwat ni Maria, grabe ang grasya. Abnormal sad ang grasya. Kay ang Ginoong muhatag nato dili normal nga Ginoo, abnormal. Siunan ka ana, Ginoo siya, nagpakatao ug nagpakamatay para sa tao nga makasasala, normal pa kana. Mamumutingog, manindog na ta mga abnormal.